sabok puro ijak awak Nasrani biro. Bijak awak Kristen ni bahasa budaya orangnya. Ni awak Kristen orangnya ni awak Nasrani. Dalam bahasa Quran bukan awak Nasara. Awak Nasara dalam Quran ni awak Nasrani. Bijak awak Nasrani yang Pak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tengah sekarang kita. Imam Syafi'i tengah sekarang kita. Truk kafir Nasrani kenan ikut Pak Imam Syafi'i. Hai Syafi'i, lun kalem gata babah gata hoyang tajak mutlaut, karangan gata hoyang kalem lu karangan mutlaut. Pu kelebihan selalu gata dan pu selawunya ditanya beliau kafir Nasrani Pak Imam Syafi'i. Dijawab oleh Imam Syafi'i karamallahu wajhah. Hai Nasrani, yang selawut yang lun baca dan yang lun tulis reka kitab lun, yang kenyan doa lun sebagai umat tu Nabi lun sebagai penghulu. Makanya yang lun ya lu agung Nabi lun penghulu lun, Rasul Allah yang sangat pilihan. Simple hati Nasrani gagung Imam Syafi'i terhadap Nabi bertanya. Dikun lagi, hai Syafi'i, kata tang tebehkan Muhammad Nabi kata, cuba pegang dia kata apa yang nak kelebihan Nabi kata. Awal-awal Imam Syafi'i hanya juga hanya awak Nasrani, dia fikir orang biasa. Bakatnya ke dia boleh Imam Syafi'i jihnya rupanya kau tulis Islam. Lu tanya mbak kata, hai saudara, hai punya kata hanya tagum Nabi Muhammad so tagum. Udah kata Muslim dia pungkar. Dia jauh lu bukan Muslim. Ditipu dia Muslim bukan Muslim. Iya, di sana kata bukan Muslim, berarti jelas hanya tagum Nabi Muhammad yang tagum so. Dijawab Nasraninya, yang ulun tuan agung-agung Nabi Isa Ruhullah. Oh, kata berarti Nasrani. Iya, Nasara doanya. Kata bangsa Nasrani, berarti beragama Nasrani. Betul. Nabi Isa kamu lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Kun awak Nasrani. Karena awak Nasara, Nabi Isa. Nyawa awak Nagalam, awak Yahudi. Yahudi jinawa, bintang orang yang pengen awak ni. Yahudi ke jinawa. Hanya awak Nabi Musa. Awak kitab Taurat. Awak Nasrani, awak iman mengitab Nabi Isa, kitab Injil. Hitung Quran awaknya. Hitung Quran, makanya kafir. Walaupun awal ni umat Nabi Musa, walaupun awal ni umat Nabi Isa, tapi di saat setuk kabeh masa berlakunya Nabi Musa, Nabi Isa beralih kepada beriman kepada Nabi kita Muhammad, awaknya hitung. Yang jadi hampir tu orangnya awaknya tahu hitung awaknya. Yang Yahudi dan Nasrani, umat Nabi Musa jamun dan umat Nabi Isa jamun. Gede boleh Syafi'i rupanya yang awak Nasrani. Bertanya oleh Syafi'i, menyokah hangka akui keagungan Nabi kamu Nabi Muhammad. Pu yang nak kelebihan pada Nabi Isa kah sehingga tu baunya agung-agung. Dijawab di awak Nasraninya, Nabi kamu Nabi Isa jepuli ul mati. Yang kelebihan Nabi Isa. Nabi Isa memang ya. Nyo laginya Nabi Isa uronyo kasih kameng. Kapaju habis kamengnya tinggal sila. Yang silahnya dipuli kembali. Sudah kameng yang merap dalam. Tinggal pun dalam kasih Allah. Uronyo kasih mana sabo. Kapaju dua habis sila. Sila tu tinggal. Berlebih bebro. Jadi puli kembali. Dari mana biasa lo. Dia Nabi Isa dengan mukjizat. Itulah gabungannya yang disanjung-sanjung oleh awak Nasrani ataupun awak Nasara. Dengan yang itu makanya dianggap hebat Nabi Isa sehingga hanya hebat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Imam Syafi'i, kail Nabi kata mampu putih urmati, ukun Nabi kata putih urmati. Dijawab oleh Nasrani, Nabi kamu punya kerja pasal kuburan untuk putih urun yang mati walaupun ribuan tahun. Bila guna putih, gujur oleh kubur. Gukun Nabi Isa.
cerita Nasrani. Biiznillah. Buddha kata Harun Lakubu dengan izin Allah. Nyoban tu ke Nabi kamu. Ubina urudik. Bina urmati. Udik kembali. Dia tanya Nabi Limu Syafi'i. Dia tanya Limu Syafi'i katanya. Nabi kata menyaga udik urmati di Buddha dengan izin Allah. Iya. Jauh Nasrani. Retnan kehebatan Nabi kata. Iya. Menyonyang hebat Nabi kata. Nyo dino takalon dia kata so hebat Nabi kata dengan umat Nabi lu. Bukan dengan Nabi lu, dengan umat Nabi lu. Orang yang tekun hebat pelawan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Ni Nabi mana? Ni Imam Syafi'i orangnya kena pelawan Nabi Isa dengan umat Nabi Muhammad so hebat. Nabi kata geputik orang mati gekun Buddha dengan izin Allah. Buddha dino kata dua orang dia kubur ke Syafi'i. Sehingga dia Syafi'i melihat Nasraninya, dia berkubur yang kaulik yang kamati puluhan tahun. Kamati puluhan tahun. Dia Imam Syafi'i Nasraninya dia berkubur. Terus baru lagi kubur betul Imam Syafi'i ni. Hai Nasrani hai, cuba si ulang macam tu. Cara kepudik Nabi kata Allah mati. Pukul. Dukun le Nabi Isa alun. Biiznillah. Buddha kata hai mani dengan izin Allah. Nyan dukun le Nabi kata kanyo dengan izin Allah dukun kanyo nyo pun Nasrani. Kaliu. Ci dengar dina lun kun baru matinya. Kubur Buddha. Imam Syafi'i dengan Nasraninya baru le kubur dia. Ci dengar hai Nasrani lun kun lun yang balung kun. Lun ke Nabi, lun umat Muhammad. Nabi Isa kata Nabi dan Rasul. Lun umat Muhammad. Ci dengar lun pulang kun. Bismillah Imam Syafi'i pun beliau. Hai ulul kubur. Biizni. Buddha mengaji lu. Nabi Isa mengudik orang mati. Buddha mengaji Allah. Mana izin Allah mengikut beliau. Kan yang izin Allah mengikut beliau. Bukan izin Allah. So nak berani ikut Buddha mengaji lu. Ada pakai Allah orangnya. Nyatutnya Imam Syafi'i ucap. Buddha main dengan izin lu. Tiba-tiba kubur buka kubur. Buddha bangkit. Tidur orang dalam kuburan. Buddha itu Syafi'i. Buddha orang yang puluhan tahun mati terbangkit dem di Imam Syafi'i. Tahu Nasrani. Gukul Imam Syafi'i. Hai Nasrani hai. Nabi kata baru undik orang mati melalui izin Allah. Melalui izin Allah. Ini cara bahasa dia ukun, cara bahasa kata dia ukun. Allah pulih. Langsung ba Allah diupulik. Nya lun orangnya, lun ke Nabi. Anak saya ingat lun Nabi kata, lun umat Nabi. Tapi mampu lagi Buddha hormati dengan izin tu, hanya pakai Allah. Bisa dia. So hebat dong Nabi kata. Lun umat Muhammad. So hebat umat Muhammad dengan Nabi kata. Menyalun lebih hebat dengan Nabi kata. So hebat Nabi tu Nabi kata. Bak watenya tu laju tekuk dua. Awak Nasraninya hanya panjang haba. Dimat jaro Imam Syafi'i. Ditamam Islam. Ditinggai Nabi Isa. Dimucap yang barokah haitim tu. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah haitim tu. Iaitu tawi-tawi Abah Haji. Ashhadu anna Isa Ruhullah. Urangnya oka itu. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kelebihan umat Nabi Muhammad. Tak. Urinam yang Buddha bak kuburan orangnya. Yang sehingga singkat cerita Imam Syafi'i Nasrani. Imam Syafi'i gelisah. Dikala mayat yang Buddha, yang ni Buddha oleh beliau. Dengan keramat beliau. Yang kejut matanya. Nalah agama dengan orangnya. Udip manusia yang kemati dengan keramat aulia. Nalah agama mitanya orangnya. Orang yang kemati udip dengan mukjizat. Punya dengan mukjizat tapi Nabi udip. Ya, tanya pun takui bantu. Takun Nabi udip tapi ya tetap dengan izin Allah.
Cuma perantaraan suara Nabi. Walaupun dia Imam Syafi'i dengan suara ganyan, anak mentopan ba Allah bersyukur. Tapi hati ganyan hana lekang. Belakang ba Allah. Tapi karena kena pohong awak tapi hang kun dengan Allah. Ngai dilon kun. Kena pohong lumbung. Karena lumbung tumbung yang ke ibadat. Mana tu Imam Syafi'i orangnya? Dengan pohong awak Nasrani. Hai tim patih Nabi Muhammad. Ya alhamdulillah dengan lumbung Syafi'i tapi dalam ni. Ni orang